मोननायनि रिलिफ मोननायनि सिमोनदों गासिबांनिबाबो सारमोननि अननायाव जोंहाबो गोजोननाय थाबाय जाबाय नामाथाय बयखौबो आं सिमानजेल ब्रह्म आंखौ सावलानबो मिथियो आं बेसर गामिनि क'क्राझारनिनोखा दिनै आं नैबे गामियाव फैनाया जाहैबाय नैबे गरिब मानसिफोरनि थाखाय आं कम्बल लाबोदों ओमफ्राय कम्बला नैबे थान्दा बोथोराव बिराद खस्थ' जायो बेफोरनि थाखायनो आं नैबेखौ कम्बलखौ रानफैनाय जादों टटेल 100 कम्बल्स ओमफ्राय बिदिनो गामि बाय गामि नायै नायै होलांसै बेवहाय गैयै मानसिफोरखौ नायै बेनोसै ओमफ्राय आरो आं मिडियानि थ्रुयै आं होननो सानोखि बयबो जाहाथे एफा एनै हेल्प होलांथों बिदिनो जाहाथे भबिष्यत डेभेलप जालाङो जोंनि जायगाफ्रा बिदिनो हानायमानिखौ ओमफ्राय आंथ' होनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय जाहाथे बयबो बिदिनो स्टेप लालाङो ओमफ्राय प्लास फैगोन दिनफ्राव आं बिदिनो मावलांबाय थागोन बेनोसै थेंक इउ मा गामियाव होखो बर्तमान गासै टटेल 10 गामि ओमफ्राय बिदिनो बिसमुरि जयपुर ओमफ्राय बनपारा ओमफ्राय जायनारि बिदि गासै 10टा गामियाव टटेल 100 कम्बल्स समाज सिबियारि सुबुं बिथाङा कम्बल रानफैदों माबायदि नांदों मोजां मोनदों आफाफोर गाननाय जोमनाय गैया गोजांनायाव दा एसे मोजां मोनदों बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जाबाय दा गोजोननाय थाबाय बिथांखौ मा बुंगोन समाज सिबियारि बिथां जाय होफैदों बिथांखौ मोजां मोनदों साबायखर बावबाय जाय सिमोनदों गासिबांनिबाबो सारमोननि अननायाव जोंहाबो गोजोननाय थाबाय ভাল লাগিল এতিয়া ঠাণ্ডা টাইমত কমল পালোঁ ভাল লাগিল দুখীয়াসকলৰ যথেষ্ট মানে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে মানে কমল পোৱাৰ কাৰণে ভাল হ'ল আৰু কি কিবা ঠাণ্ডাৰ পাবৰ পৰা মানে শান্তি পাল চৰকাৰ ভাল দুখীয়াৰ কাৰণে ভাল হ'ল আৰু কি ঠিক আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত কিমান পৰিয়াল আছে পৰিয়াল 36 ঠিক আছে হ'ব যিটো ব্যক্তি গুড আফটাৰনুন সবকে আগতে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিলোঁ অহাৰ কাৰণে উদ্দেশ্যটো হ'ল কি এতিয়া ঠাণ্ডা বতৰ পৰিছে ঠাণ্ডা বতৰ পৰাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ অঞ্চলৰ গৰীব মানুহকেইটা বহুত কষ্ট পায় ইয়াত দিন হাজিৰাটো ইয়াতে কেতিয়াবা পায় কেতিয়াবা নাপায় আৰু এই 300-400 টকাতে নিজৰ পেটটোৱে চাব না বাচ্চাকেইটাকে চাব এইকাৰণে অকণমান যাতে সহায় হওক এইটোৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰাৰ কাৰণে মই এইটো যোগদান কৰিছোঁ মই এতিয়া বিছমুৰিত কৰিলোঁ জাইনাৰীত জয়পুৰ ইটো গাঁৱত আহিলোঁ এনেকৈ টোটেল মই 10টা অঞ্চলত মই কৰিম গাঁৱত কৰিম কিবা টাৰ্গেট আছে নেকি টাৰ্গেট মানে টোটেল 100 কম্বলছ এইটো মই কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত অহা দিনত মই যাতে আৰু এনেকুৱা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ যাতে কৰি থাকি এইটো মই কিবা আশা কৰিছোঁ